Job Ronaldo ha ka jingale e ka kes Persia e ka Saudi Public Investment Fund. Kum taru barok kinang trei ki employees jong ka klub Al Nassr ki bom yoshu e ka salary e ka jingsiu de ki bun benai menta ka Public Investment Fund kala kubur bahkan sa suno e ka tulop jong kinong trei jong klub Al Nassr. Kum taru haduk karne ka don ka bor jong Ronaldo ha Saudi Arabia haga baka jingele jong ukam day na kamta shimet ndeka deru na kamta ka klub Al Nassr. Haga bagi kubur kilaong babun kinang tre jong ka klub ki bom yoshu ya ka salary ya ka tulop ki bun benai kapala sa pending. Andre haka ni ka jingele jong Ronaldo ka pawla boycott ru asen mi madan. Kumta na ka ling jong ka Saudi Public Investment Fund kala kubur kala kular pakan siuno ya baro ka tulop bangsa jong kinong tre jong ka klub Al Nassr. Kum taru hadin ka jong kularno jong ka Saudi Public Investment Fund pansiu ya ka tulop jong kinong tre jong ka Al Nassr. Kum taru nakaling jong Ronaldo unsawan paino ha ka jingle kai ka klub Al Nassr ha ka ni ka sejan Persia ek Al Fateh. Kadba ha ka jingle kai ha ka Asian Champion League 2 Ronaldo un ommi madan satia. Bat halor ka ni ka jing temu jong Ronaldo balada kamdon ka jing penbej hapdeng ka Saudi Public Investment Fund bat Ronaldo la berngem bu unmino na ka nekalik. Kum taru Toni Kroos kum no ulak keren halor ka jing temu jong Ronaldo la unmino na ka nekalik. Kum tau Toni Kroos laong balada Ronaldo unmino lasai lai sengi na ka nekalik kan sa duno ya ka interest kata kamut kan sa duno ya ka jing sengau tenat ban page ki babun balang ya ka nekalik na martang na ka daw padang don Ronaldo ka Saudi Pro League na marmantakla kring ya ki babun balang ban petkai ya ka nekalik tang na ka daw padon une orang elekai ke Portugal. Ya ka baka nekalik mensua judon bayo sengau bat mensua judon bapej re na ka daw jong ka jingle jong punya so jong Ronaldo kan nekalik lapau ha kaleng pertai. Henry menta kapan i baka Saudi Pro League kamburom ya une briu pelapan paunam ya ka nekalik bat lada Ronaldo unmino sisya na ka Saudi Pro League katkum ka jingkren jong Toni Kroos baka nekalikan sa hirdor bat don shu bapetkai yaka bat kan deka deru ka jing sisya katkum ka jingkren jong Toni Kroos balada Ronaldo unmino na ka Saudi Pro League bun ba ken peshu ya ka nekalik namar pagi petkai menta tang na ka daw don Ronaldo. Henry da Ronaldo unmino na ka nekalik unlej tilakano siya kiway pat kilik bun hikin budin ya ka jilika jong Ronaldo. Klaim da peshu klena budin shu ya ka jilika jong Saudi Pro League. Kum tangin sa ibiyang ya Ronaldo hamadan nakapta ka Al Nassr hakani ka sasjan ya ka jilika ka Saudi Pro League Persia ek Al Fateh kublay shibun.